Maloi lau mali e aho e ki melele tonga ko toa pe fie ki taritali lele ki mo tolu. Ki ho mo une ngongo mele te o tonga ulua ki me wakai mafo ki televisone tonga ki he houani. Makai koe ki ngahi ulu i o ngongo. Tali e ki pale mia ne a fie tu une whamau anga whikau a ki mohono whatai au nga i whiri whanea lea e kau minista e kabineti ai ko whakahifo me whanea lea. Hikuna ki whare loa haa te iho kolowai Tongatapu ki alik loti Raymond akau ola ai to u huri loti hono fitu noa i kau tawai ne a whio. Pea whamanatu i a honi a whamamanlahi o e to o tupu me ka winga. Whetā ki nima ki a kaha ulelei motu uloa. Ko e wakailewa eni ki he whakai ki. Ko tali e ki pale mia hua kawami liko ani awhi ai tu tuoni e whamau angatangi, hiri hono mao mai ai ola e ngai hopo tangi ka minista o e kabineti e toko tolu ko whahifo mi whalean lea. I he mea e ki pale mia roto ngai whakatahama kehe me kau whaingongo ani awhi, ko o si whahu watu ai tohi whahawhisi ka minista koe ni, ai a ko kei whakakato ai ngahi ngawe whakapepa ki ai ke mao. Ko e hiri eni ai ikai ke tali e whamau angatangi, ai tangi, pia whatai au ngai me ola ko ia o i nau whili. Nego ni gai tali e whamonga tangi e ngai whakailo i ni i whikau aki mo te tongi ke whalotoi. Ka nei gai pē e ngahi hia i te tongi ke whalotoi na e tali. I hangonga tuku mai ne me ai e ki pale mia, ko i tut oni ke whaunga ngā aue ko nau Moimoi pē ki ai, pia na e ngai aki he ka minista e tau tolu koe ni e whainga mali e ne whaataki nau tolu e lao. Nā ne mea ku whai e tut oni, ai whamau angatangi pe aku nau tali whapapa i mo whai pau ki ai neonga o ku mawhatoki toki e nau mole. Ka ako pau pe ke kumi ho nau whitongi pe a hoko atu mo ngā aue. Nā ne toi whamalo ia whoki heni e ngahi ngā aue ko whai he kau minista ko ini maai pule a ngā mui kakai o he whanua. Kai genga kau minista ko ini ko kau kei minista pa a ngā tatafu toma moiaki. Minista potu ngau meide ka koe tōni bale mia po asi tei, pe heki he minista potu ngau ki ngahi ngau e wharato whanua seng star saulala. Ko si whamahino mai whoki ane awhi e ki sea o e wharea lea, e whakakato e whirisi i mai wāhinga whili o Tongatapu whā, o no mo fitu, i he aho tolu ko ia o Novema. O ku whailongai whamamanlahi ai aho ni koe aho e tau tupu. Ke ka venga ai aho whamamanlahi e tau tupu ki he tauni o ku pehe, whetā ki nima ki a kaha ulelei mo tu uloa alis tupou mo i whakaikiki. Nei whatutu e potu ngawe ki ngahi ngawe whaloto whanua ai polkalama ke whailonga ai aki ai aho mau ingani. Ai na me ai i ministau e potu ngawe sengsta saulala koe whaafe whalanglangi, pea ko hono whatongia wha osi pe eni ke me ai hono lakanga ko ministau e potu ngawe ki ngahi ngawe whaloto whanua. Koe mea whaloto lahi eni ai e ministau e potu ngawe ki ngahi ngawe whaloto whanua sengsta saulala ki e whanau tau tupu o Tonga whikau aki me mahu inga o e aho ni. O ko momo e te amaka mo tolu tupu. Ia mea te whaamgeu whamamawhai a honi, maho inga mea ko taimi. Nau lera tua ko USB, tau e taha. Tau whakaosi ia, tahine ona ko me marunga taha ko e mawako. Te o i koe tue chini, tau mua pe USB, tu e merere, o maroro. E nofo ku whau kau, koe aunga te moui. Ospede a ko te maroro. Pe kau e kau ke si, ke whai pia ngai aunga, toko ni kong whamiri, toko ni kong siasi, toko ni kong wake koro. Koe hape ngatanga, te o ngok aunga te moui. Na uho, kau he popo whai o ngongo, pe hoko e pasitene tonga media. Pe hu popo e akapuru, pe hoko ko sea pote akapuru. Aro popo e mea whapoti kare, pe na hu e tau sisi taha e whalerea koe puranga po e wafung furu. Aho ni, ko ofia take ni mongo furu. Ko rea whakataha mua koho reti. Ko si i mua whatangata, koe muna pe. Tā koe apasia kasi owa, koe mea peung mahuinga. Totopu, o atu popo kakatu ka te mautolu me hoko atu. Whakatauange, whakaungai taimi, taimi mautolu kau whine mui, te nofo ake te whakafu o wha, mo te poto, te nofo ai pe te sioraro ki kakai. O whare pe te tuk whatongai, o se te toua ki tahe mari. Pe te tuk whasio pe hatahang manawa. Mau inga, Neo ngo fe tunga te ai, kota mau laro pe.
ofa fe tokoni aki, fe takinima, he koe taimisi pe osi. Koe ngai kakalani, koe kakala pe, e mai, ka koe mo ui koko atu. O ko mahinu pe foki ngai whahoka ngai whiau hi whaulea mai tā whatata e poto ngāwe, koe konga pe ia ngahi polkalama ke whailonga i aki ai ahoni mhono ka winga, ai nei whake pe ai ngahi pale i polkalama ko ia ahoni. Ke kehe na e hoko tai pe i he hoa i whiawhi, ke polkalama whali ali koe tautupu whataha mai ngahi polkalama ke he pe. Ma ai ngonga reitio mai Televisone Tonga, ko ali stupo. Nā e whamonia ni awhi e potu ngai ako mua ko ngāwe mo i kautaha Kristiani mi New Zealand ko i Humanity pe Habitat for Humanity New Zealand ki he alea bawhi ngai aki ke polokalama tō koni ko hono langa i ngai api no fuanga mai ngai whamiri newe sia laita mi he peao kūlang ko iai sanuali. Ko e lawa eni whamonia alea bau hiri ai ka kato i ngai polokalama ako ai kautaha ma e whanau ako i api ako sainisi mo teknikali e puleanga pe ko e whanau whokololo eni. Ko ia pau ko ni ko whanawa ko pe i he whololo me nau kau whai ko te nau whai ai ngahi ngawe kino langa o ngai api no whaanga newe sia lahi taha i Tongatapu ni haapai mo ewa. I he whamatala ofisa ngawe i Tongani i he kautaha Habitat no Osila Katrina Fatiaki. Ko ia pau ko ni ko osia ko iai e whanawa ko ki hono langa i ngai api no whaanga. Ke malama i he whale i langa o matu uaki hanga i saikoloni whatalopiki e hoko mai ki Tongani. I kai ngā tai kao ku whakahoko me ngai polokalama ako ma aika kai i ngai tūku i kolo o whakatau mua ki ai e langa whale koe ni. Tau maa koe ni nau training koe ni wuia koe build back safer, and build back stronger. Aia koe tau mua aia koe whanere ai ako ki whahatokanga e kina ki ngahi tūku i kolo. Ke nao ke ilo i ngahi community ai ngahi nau mai whonga koe ke langa koe ha whale oku te mālohi ani ke matatari koe ne whiririu aki koe ai matangi, te koe whiririu aki koe ni ngai whatamaki, whaina tūla. Aia koe hange koe o klau, na naula whikaanga tomu kawitas tonga, aia na e whahoko pe me tatau kawitas tonga, ka koe area pao koe ni, koe kau whanawa ko te na alato whalere ai ngai ako koe ni, ka oku tau fia o pito ke kau mai ki he programa koe ni, e kawa te practicolo, pe a te ua pe ki ai, na e pe visoni a whaololo ke, fontu hange koe na hanau ki kuru volunteer, ke tau tu ua tokonia ngai famili masiwesiwa koe me ni ufu pie mao viviri, o ha hoko ha whatamaki whaina tūlo. O ku whawawaki ngai api no fuanga e ngofuru maua e langa e whanawa ko whaololo, mga tuunga mi he savean e whakahoko e he kautaha Habitat ano usilafa te whito pe eni i he tuunga masiwesiwa o ge ngai whamili koe ni. Nei pehe e whatiaki o ku whaimu polokalama whatatolo ai ako anga whakololo ki ngahi nau whakaloto whanua ki he langa. Ko e hike to koni ki ngawe langa e whanua i e mahino ku toi mamawhangi ai ngahi nau langa. O ku te kakahana whoke totongia ai koroa, o ku fu mamawha au pito. Pea o maho inga ke whahasiosi ai ngahi local suppliers so in England te taulawa ko ngā aki te koe nau papa mo ngahi mea ko ia, ai ngahi nau ko ia, toko aia ko e te tak mua pia ko lolo, so no whai whatotolo mo siosi tak aki ko ni, he te koe ngahi mea ni toko ni ki he kaha ko ni ngahi langa, mo te siosi ange ke tau ula ki ngā we e tau tōruia ai ngahi nau whaloto whanua, pato ksio ke ngahi kautaha te koe o mi koe ngahi nau ko ni me muri, he koe mea te toko ni pe ki he. Ke te whapoto e nge te ki paanga koe ka paro te whaho, ke te sio ki hono langa koe ni hati whare. Ko lawa eni e tau e walu ai whakawhatongia ai Habitat i Tongani i whangai ake me Caritas Tonga i hono langa mo mono i ngai whale i Tongatapu ni mo ewa na ewe sia mi saikoloni whatalopiki ko kita mo haloti. Ka koe fufuwali a pau whangai ake eni e kautaha Habitat mo e potu ngawe ako. Rotonga ni ne whahoka tu whoki e he tāke e kautaha koe ni me timi ai whaha nau whakapaapa ki he eiki palemia hi ahmoni te mo whaha kia i e polokalama ngā wini. Kei ke ni lava katoa e pe whakamooni ki halia pau whingai aki koe ni pia whoki e pe kautaha Kristiania no sila aniafi. Ai au whingai aki pe puli anga no sila me kautaha Habitat for Humanity New Zealand i hono whakapaanga o e polokalamani. O ku iei amanaki lelei e holo e totongi e koloa lolo i he mahinani, ka hiri eni hono whaha e he eki minister e potu ngawe whawatau aki mo i langa whakalala whakaekonomika,
Lodo ngai whakatahama kehe me kau whaingongo ani awhi senolita tui vai moi whakaikiki. Pehe e ki milita e potu ngā whiwhakatau aki mo langa whakalaka whaekonomika to ke tāwli am Latu e holo ake pese te taha whae to tongi koloa lolo ai e tō whakahai ngahi to tongi whakaiki i wiki kaha o. Nei whamala ala Latu ke ngahi uhinga lalahi e hike to tong lolo pehe ki he tuunga koia ahano whakatau mai a taram lolo mata o whakahoa ke ngahi tau ko mari watu. Uhinga lalahi e ua mga tuunga e koe hiki tō hoa e to tongi koe lolo i mamani kono waki koe totongi koe talamu pe koe lolo mata pea hono wa kono whereti holo koe hono i ngai halanga waka o alua. Nai anga mahini mai akina i he Aokosi wafe wanwana e paanga e wanima Amerika ki he talamu hau he Aokosi ki sune si ulai whai mai ai na e alake paanga e hono no ke fitu noa. Kamata i meo e tauni alake paanga te au tongo fu Amerika to tongi lolo mata. Kono whetuku mai lolo o refine pe ngahi e tau lolo mi Singapore ka o mai mi Saudi Arabia. Ko ngai hanga waka ko whai kono whetuku mai koe lolo mi Saudi Arabia Singapore o isi alahi e tau kono ko koe hi Rusia. I kai ngā dai koe wheto aki mo hiki tō ai totongi hono ngahi koe lolo matai Singapore. Makatunga pe mi he tau koe i brain pe mo i COVID tahiwa. E toi o isi e totongi tuku ke hea ai hau ko e wakalahi ku e mai lolo koe whike lama hau ki Tongan ka kuhanga tonu ki fish e to ki tufa mai mi fish e whangi wakaiki e ngai te whito i uhinga ia koe o ku hiki toa e to tongi lolo ka mahino mai a mana ki holo koe ai ake pesi te taha whaa koe te mahanga o announce e uki ka hau o mahino pe o kamata ki stabilize e ngahi ai ngai whike ike mero te ke tuku e tawe ka koe ngai convention fua maa pure anga i halanga waka pea moe holo koe ka mata whaama ngai ka wāwhonua pa malawa ke toko ngahi ke toko e lo. Koe problema subsidy pe kono toko ni koe pure ngā o kei lere pe mo manatui koe hiki koe nei lolo i taini mi totongi lo tonga. O tawa o ke paangai wha pea moe seri te whaono nai. Pea koe o holo le vai ke paangai wha sin te wano pe sin te wanoa ko tō pe herita o subsidize e pure ngā. Ok mahina foki ko hiki e totong koloa lolo ma tu unga e hiki e totong uhila. Pea ku ngau e puri anga i lolo tongani ki hono toi teke mo whakamalo hia mau anga iwi malawa ke whafo o ke tokonia ke whasisi e hiki e totong uhila ai ne mea ke e ki palemia hua kawamiliku. Tuku koni he taimi whawe mai koni sisi a tango e toi alawhai. A koe parani koni ne whae sio koe ki ai e awanto ki lolo arne ke tau sio ki kākona tau whawhai renewable energy. Iri tu loa, nei tau pe fo ni mi fu loa. Ka wa mai ki tai ni pe se pe ta fa, ta to ke ta fa me tau uhila o kungahi me iri la a o e a pe ko wi. Ai ko fa mu ke ta pe sere ke a unai ki he wanoa wani ma o ara ki of ki pe se ni ma no. Ai ko fu ma we la he soa e ta no pe mo e toma pawa ka ma na poate ke identify mo mahino a source funding mo wala me pe ke lere e o ma o ko ni ya o ki e wano wa ni ma o ta o ara pe le ke of ke se te ni ma no ai ko se ni ma no ale ko si e pe lolo te ta wala ma o aki si e pe ai ma fa ke ta o hi la ma ai ta pe o fai na o ko do le rinyo ko o fai si o ke ane ko ne sa que ha feito que tau dia e lolo que tarifa ko na tu e tai mi ko ki tau na lolo ko ni ani tau ni ki o fe uma pia ni ki va ka si ha fa mai ko ni misi pe ni ha to ta ka to le tu va ta ai fai le ta no tai ni ki ha investment ki ko fa la hia na storage ko ina e lava le vai o to tu puai ha i tau pe ha ni ta lolo la ai me koko taulava pe o te ki reserve ko ni agu ka. Kai ke hok te ki ke whapapau i koe hola to tong lolo i hui ke kahau, pe e toi hiki a moyangi. Mai ngonga le tio me Televisone Tonga, ko Snorita tu i vai. Pe ai kuna ki whaleloa haapai haate iho kolo mai Tongatapu ki alikuluti Raymond a kau ola ai tau huli kuluti hono fitu noa i kau tawai ni awhio. Ko i tana ki tunga konine whakahoko ia i he pongponge a honi. Nei whikawa whakatoa alikuluti Viliami, whanonga loa mi hou ma wawao mo hawelu loto, Tongatapu pia whikatolu lewa,
Alikuluti Nepaleo ne palu me o honua e wa moha atafu Tongatapu. Senolita tui vai mo whakaikiki. Right! General salute! I he mea ai whakawhalanglangi ai proklama Tonga ko laftani ke nolo no pelewe e hala, o i kai ko hawhatongia ai no whaingofua, ka huia ku whonu i he pole me whaingata a ka koe uhi koe mahu inga hona whatongia, koe lao tumutumu ke kautai ni awhio, koe talangofua. Pe ko ki lahi ke whai whatongia e potunga e koe ni, koe talangofua, mo kātaki lahi au pito. I he aho o ku laa, i he aho ku uha, i he aho ku awha, i he aho ku hou e tahi, kai lere waka i tahi. Moha wheitupe i maamani u ke alua o ngā ue, koe me mi pe kautau e ne awhio. Koe whetu e u teu i koe ki ai. Pea koe ahoni, o mō kamata e konga uruaki, ke mō hoko, koe kau me mi pe kautau e ne awhio. Pe he tau e tolu koen te mō whai whatongi ai, e pore i ke heke himto he mea ke heke. Kai ke ngata pe he ngā ue anga, kai pe whoki tua. E to e pore i pe ki mō tolu ai, he whiri ai. He taimi te mō alua rivi, he taimi te mō ai ki tua, o wheohu me kau siwri ane, e pore i ho mō mō ui. Ka koe mauinga ki, mauinga taha ki he, whai whatongi he ngā uen koe talangofua. Koe tau talangofua au haa ia he tohi. Pa koe talangofua au whai me whe, whai me loto e tangata. Koe loto e tangata aku uape. Koe loto uksai, mo whawaiwai, pa mo loto, loto lahi, whakawhepaki, pa koe ka loto uksai. Koe loto pe e ua. Koe loto koku whemau he potunga ue, a loto koku le rei. Ke tūtū net ka mō tolu he uha, mo e a whā, mo e lere e waka ki toke lau he tōma e matangi, tui e pe au alu. Mo mawahe me ho api, pe o pau ke mari, no whai whānau he ni pa mo ho waifi pa ke alu. Loto ngai ana e whake pe e whakawhalanglangi ngai pāli ke ni ihina nau tuu ki mua i ngai malai ke kehe i he lolotonga ano teo i ai kauri kuluti. Na i kuna e le kuluti Raymond a kau ola le soni loki ako me le soni ki tu a. I kuna e le kuluti feita waka le soni tuila. Tuu ki mua a le kuluti sio si whanau i le soni ke ta whaki whawhisia le. Na e mao e le kuluti o sai tau weri e toko taha ko whalkalaka taha. Pea i kuna e le kuluti siale maalani ai toko taha whana le leitaha. Lolotonga ini nan tala loto maari ali kuluti Raymond a kau ola aena ni kuna whakatoa ai to uhu hono fitungo fulu kia ngonga le te o Tonga a ene ongo i fia i he lava kakato koia e whainga na e whakahoko mo ene whakaloto lahi ki hani ihi e te muyaki angi a muyangi koe taha eni i he whatongia mawhatukituki ke malui ai whale o tupou mo i whanua o pāwai ke tukupā kakato e mo ui ke whakahoko ak e whatongia ke hele leita haa. Nei kamata ahono teo ia kauri kuluti ko e ni i he aho taha tolu o me, aki ai toko tolu ngā fulu māua. Pea i he ne kakato i he aho ni, ko toko ua fulu māua pe na nau lawa i lelei ai a ko ke nau hoko ko i memi pa kakato ai kautau a ene a fio. Tomari ko ia mala e. Mai ngonga le teo me Televisone Tonga, ko au Senolita tui vai. Te whakaingi pe heni ki he ngahi ulu i Ongoongo. Tali e egi pale mea ni awhi tūt o ni e whamau a ngafiko aki montu whakatai au nga i e whiri whanea lea e kau minista e kapiniti ai ko whakahifo mi whanea lea. I kuna ki whale loa haa te iho kolo vai Tongatapu ki a likuluti Raymond a kau ola e to o hu likuluti hono whitu noa e kau tawai ni awhio. Pea whamanato e a honi ai a whaman lahi ko ia o i to o tupu me ka vi ngā whita ki nima ki a kaha o lelei mo tu uloa. Ko e ka kātoi pēr mō ngāhi uni ngongo mo le te o Tonga uluaki me wakai mawho ki Televisone Tonga ki e hoani o ke e whaamone au taki ko toa pēr ngāhi o ngoni ki roto whāle ko toa pēr. Whakamaro tuki ke tau keiwhi au mai ka mō mea.